through M-Pesa. Ndio maana sana Mungu anataka kusabiri familia banyare ko konyoro obo biberera inga kiyogo kendo. Thank you so much. Comrade Power. Ria. Thank you so much. Bari muri goroga ukarua bwinyombe igoro yaro seti kugugwere go chinzega. So kigali goroga u. Asirgaria Yesu. Nyombe igoro yaro seti kwe ade bono ko yekora muri bono iga. Ndio muna sana so kuigwera. Na utabaga banda muri goroga ari nyombe kugugwere go chiga buna moto letra another problem. Onto ko yuno. Thank you so much. Chigrupo ntigo swaga iga wenye wanaingia make sure you mtu mmoja ndiye anaongea, hakuna watu wengi wanaongea your time. So let's have the Nyambari alumni. Oh, before Nyambari waongee kuna mgeni hapa. Bwana sifiwe. Bwana Yesu. Ese sababu yako